ودارو بینرمه به بهتره گوتو بیجی لسر دوسای خوندنی و فرض کردن ایدئولوژیا ریا خوندنی عرباسکری جالی پیدیو لسر خوندوان و زاروکن روجاوای کردستان زن خبر خب دم میوانی خو بو بی اثر نویسکار کن هب آوای کی راستراز دمربه سلاو ریس برز دست پکیده نه بدهان خوندکارین کرد لپیش زانکویا روجاوا خو پیشاندان انجام دانه لسر قبول کردن پیدی جوان رتبه کی چاش روت که نرخینه ددمه کی دتیجی کو پیدی ایسا مامۆستایان گرتبوون جبر کو ڕێبازە خوندنê یا rejîma Sûriyê didan xwendevanan û niha jî wan qebûl nake. Gelek spas. Serçave. Sila bû reş bo we bo temaşevan û guhdarên Radya Rêbaz. Niha berî her tiştî demag em dixwazin li ser tiştekî rawestin divê em li koka wê vegerin. Koka peye de PKK ye. PKK roja guhatî damezrandin û heta nav her karê xwe berdewame da ku Kurd li tu derekê ne tenê li Kurdistanê li tu derekê cîhanê ne bi xwedî mafekî rewa. Kar û xebata PKK ev e. PKK heger bê bîra guhdaran li demekê de li Bakurê Kurdistanê dibistan xerab dikirin, mamoste direvandin, ji bona zarokê Kurd nexwînin. Dema ku xelk nexwînin, nezan û cahîl dîrmînin, kesê nezan û cahîl ji bona PKK niametekî gelek mezin e da ku karî dû wan bixapîne. Lewla jî niha heger em vegerin li ser Rojavayê Kurdistan ew projeya ku PKK li Bakurê Kurdistanê pêk anî û temama Kurdên Bakurê Kurdistanê yani xusûrê me darin ez dibêjim ku xesandin yani bêdeng kirin û nexwestin kes bixwînin ê dixwandin jî ji dibistanê vexetandin. Aynî proje li Rojavayê Kurdistanê jî dwarê xwendina dibistanê û zaroyê Kurda de aynî plan berdewam e ji ber ku ew naxwazin zarokê Kurda bixwînin xwendin mirov zana dike dema ku tu zana bû tê xwe binasî dema ku te xwe nasî jî tê li hemberî zulma xwe û gelê xwe têkoşîn bide. Ji ber wê PKK û PYD ji bo min ez tu yarî nabêjim PYD ez dibêjim PKK. Hemû rêxiravê girêdayên PKK çi navî dibin belav bibin بعثی خود PKK'yi armanca wanî li Rojavayê Kurdistan dijî ew e ku çi felek afat malwîranî xerabî hanîn serê Bakurê Kurdistanê di aynî proje berdewam e proje jî a dagirkeran e dixwazin Rojavayê Kurdistanê jî pêş bînin. Her çi qasî bi ser ketin gelek wêranî kirin, gelek mal xerab kirin, gelek koçberî çêbû xelk welatê xwe serkadin hemû sedem PKK û PYD'ye lê ji bo wanî a herî girî ew e ku Kurd nexwînin. Ji ber ku dûgminê me her çerdagirkerê me ji çeka destê me natirsin lê ji qelema destê me tirsin. Belê fermû. برز اثر لگوری شپاندنا تا جه سیاست پیدی و کتید بیجه کو پیدی جی گریدای پککی و اگر هیا پیدی برس آنجی داخوازن خواندکاران بجیبینه کود خو پیشاندانی ده داخواز قبول کرنه و اف خواندکار جی ند زانکوین پیدی ده بن ناین قبول کرن اگر هیا پیدی پینگاوه کی وصابا بیجه؟ نه اگر PKK û PYD yani wekî min got ez çim dibêjim PKK dema ku tu zorê lê didê dema ku zor lê tê hin tiştan qebûl dikin da ku heta ku firseta xwe bibêne dîsa wê têk bibin. Heger li Rojavayê Kurdistanê bi awakî girseyî xwendevan dê û bavê wan xelkê wan xuşkê wan metkê wan yani em bêjin hemû gelê me Rojavayê Kurdistanê Kurdên ku ne girêdayîn PYD û PKK'nin Kurdên welatbarêj, Kurdên ku welatê xwe zimanê xwe ji xwe hez dikin divê li seransera Rojavayê Kurdistanê xwe pêşandan bikin û li dî jî PYD slogan babîjin û vê kiryana wan rûreş bikin bi nameya bigênin Yekîtiya Ewropa û bikêjin dewletên Ewropayî da ku PKK an PYD daxwaz û armanca wan ew ku Kurd nexwînin.
باش برێز ئەسەر بە فەرزکردنا پێدێژە ئایدۆلۆجیە خوا لەسەر خوێندەکارێن ڕۆژاوای کوردستانی و ئەگەر ڕەوژی وسا بەردەوام بکرد مینە کۆمە بەحث کردی بتەنێ خوێندەکار زانکۆین ڕێڤەبەریە پێدێ تێنە قبولکردن ئەگەر ڕەوش وسا بەردەوام کرد پێدێ دیوان کریارên خوا دە بەردەوام کرد پێشە ڕۆژە ڕۆژاوای کوردستانی چییە؟ نا پێشە ڕۆژە ڕۆژاوای کوردستانی سەریبی دیارن دەماگ و پێکێکی و پێدە ڕۆژاوای کوردستانی بوون دەستهێڵات شخوار پێشە ڕۆژە گەلێ کورد سەرانسەر هەرچە پرچەی کوردستانی کو باشووری کوردستانی رو ئازاد ئەمزانن چه دخوازم چل بەدەریجی بکە قەدەرە گەلێ کورد هات گوهەڕاندنش بەر ئەو قەدەرە گەلێ کورد کە دەستێ پێکێکی و پێدە پێکێکی و پێدەیکە نە ڕێخستنی کورد و کوردستانین ڕێخستنên li ser navê Kurda li ê dagirkeran bin li gor proje û bernameyê dagirkeran kar û xebatê xwe dikin armanca wan nexwendina zarokên Kurd xwendevanên Kurd ne daxwaza peyda û pekekê daxwaza dagirkeran e lê bi destê wan ew pêk dînin ji bo têkbirina vê ya divê xelkê me heger kandibin ji veger rewşa Rojavayê Kurdistanê gelek xeter em zan çawayî bikaribin bi demesereşona û bi dîplomasiyê û li gel hikûmet parlamenta hikûmeta Kurdistanê ji têkiliya xwe xurt bikin da ku çareseriyekê bi rêya hikûmeta Kurdistanê û bi dewletên Ewropî Yekîtiya Ewropa kalibin rêyekê bibînin ya nana pêde pekeke nev serê xwe nin girêdayî dagirkeranin û dagirker jî naxwazin Kurd bixwînin. باشە gelek spas ji bo mêvanê min bû bê eser nivîskar li ser şiroveyên ku te daneme.